Praise God. Examine Mesken. Apostle Moret and Pastor Jesse here of a Living God service. Apostle Moret and Pastor Jesse by Living God service line. Today is our Sunday morning gospel service. Zari Dagumo, የእሁድ መደበኛ ፕሮግራማችን ላይ እንገኛለን። Get in and worship with us. ግቡ ከኛ ጋር አብራችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። We're thankful for everyone who gathers with us every week. በጣም እግዚአብሔርን እናመሰግናለን በየሳምንቱ ከኛ ጋር አብራችሁ የምታመልኩ አብራችሁ የምትሳተፉ። Apostle Matt's going to go ahead and lead us in worship and pray for the service. ከኔ ጋር አብረን እንጸልይና እግዚአብሔርን ደግሞ በዝማሬ እናመልካለን። ሃሌሉያ። እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን ሆይ ስለዚህ ጠዋት እጅግ አድርገን እናመሰግንሃለን። ስለሰጠን እቺ ማለዳ ጌታ ኢየሱስ ዛሬ ደግሞ አንተን በእውነትና በመንፈስ እንድናመልክ እርዳን። በዚህ ስላለ ጌታዊ መንፈስ በዚህ ስላለ እናመሰግናለን። ማንኛውም የጨለማ አሰራር በስም ኃይል ይመታ። ሁሉ ላንተ ሰጠን። Heavenly Father, we thank you for this morning. Bless the service today. We are against of any destruction, any kind of revenge spirit. Father, be with us. And we ask you to come here. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ደግሞ በእንግሊዘኛ እናመልክና ከዛ ወደ አማርኛ እንሄዳለን። The song will be today, I surrender all to thee, my blessed Savior. So we sing the song. Hallelujah. Oh Jesus, I surrender all to Him, I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. All to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His presence daily live. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender, Lord. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. Again. All to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasures all forsaken. Take me, Jesus, take me. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all to thee. All to thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. All to
Jesus, I surrender. Make me Savior, Holy God. May the Holy Spirit fill me. May I know the power divine. Let's say again. Oh, to Jesus I surrender. Make me Savior, Holy God. May the Holy Spirit fill me. May I know the power divine. I surrender. Oh, I surrender. All to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, I surrender. Oh, I surrender. Oh, to thee, my blessed Savior, I surrender. Oh, for the last time. I surrender. Oh, I surrender. Oh, to see my blessed Savior, I surrender. Oh, hallelujah. Now it will be Amharic song that's Amlakacho Ainallo. I am hallelujah. Amen. Praise God. Their God doesn't have ears, you cannot hear them. That's the song. But our God is alive. Our God can hear our prayers. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Can speak with us, can interact with us. That's right. Hallelujah. Amlakacho Ainallo.
Hallelujah. Hallelujah. እግዚአብሔር ይመስገን. Praise God. Hallelujah. I will invite my husband, Pastor Jesse, and for the Holy Spirit. Hallelujah. For the glory of God. Let's give Hallelujah. thanks. Hallelujah. Higher praise. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are powerful. Pastor Jesse, come here. Come to the front. We'll go to the word of God today. God will bless us in the different way. Hallelujah. እግዚአብሔር ዛሬ ይባርከናል። እግዚአብሔር ይናገረናል። Hallelujah. God will help my husband, Pastor Jesse. God will use him. Hallelujah. In an amazing way today. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Our God is an awesome God. አምላካችን ታላቅ አምላክ ነው። Hallelujah. እግዚአብሔር ዛሬ በተለየ መንገድ በባሪያው ይጠቀማል። አሜን ሃሌሉያ praise God. Heavenly Father, we thank you for Pastor JC. Thank you for the gift that you put in him. Father, whatever his heart desire, grant his heart, Lord Jesus, in your time, Father. Lord Jesus, bless him when he delivered the word. Speak to him. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You can move your chair where you want to sit. Amen. Praise God. Thank God for Apostle Muret. We truly are blessed. I saw the Spirit of God moving upon her as she was singing. እግዚአብሔር ሲንቀሳቀስ ነበረ እሷ እግዚአብሔር በመታስመልክበት ጊዜ እያለ ነው Amen. This is a blessing. I was just እግዚአብሔር thanking ይመስገን God. ክብር ለእሱ ይሁን ሃሌሉያ So let's turn in our Bibles to John chapter 9. ዮሐንስ ወንጌል 9 ላይ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳችንን እንከፍታለን We're going to read from 1 to verse 1 to 22. ከ1 እስከ 22 ደግሞ እናነባለን I'm going to go ahead and read in English, and then Apostle Muret will read in Amharic. መጀመሪያ ፓስተር ጄሲ ያነብና በእንግሊዝኛ እኔ ደግሞ በአማርኛ እቀጥላለሁ We are missionaries traveling the world to preach the gospel. እኛ ሚስዮናውያን ስንሆን ዓለም ላይ የዞርን ወንጌልን የምናሰራጭ የእግዚአብሔር ባሪያዎች ነን Last year, ባለፈው ዓመት about this time, በዚህ ጊዜ we were leaving Ghana to come back to Ethiopia. ጋናን ለቀን ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ መጣን We spent 7 months in Ghana preaching and working with different groups. በጋና ደግሞ እግዚአብሔርን ቃል ስንሰብክ የእግዚአብሔርን ስራ ስንሰራ በተለያዩ ግሩፖች ጋር እንደዛ ያደረግን አሳልፈን ነበረ And there we got the pleasure to work closely with a YWAM couple. በእርግጥ እግዚአብሔር ረድቶን ደግሞ ከዋይዋመር ጋር በእውነት ከአንድ ቤተሰብ ጋር ስናገለግል ነበረ YWAM is the organization that helped us to go to Ghana. YWAM is Youth with a Mission. እግዚአብሔር ይባርካቸው ዩዝ ሚሽን ወይንም ደግሞ የወጣት አገልግሎት የሚባል አገልግሎት አለ ስለዚህ በዛ ደግሞ ስናገለግል ቆይተን ነበር We're very thankful for our time with them. እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን And our work together with them, and we pray for them and ask God to bless their ministry. በእርግጥም ደግሞ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለነሱ ጸልይላችኋለን አገልግሎታቸው እግዚአብሔር እንዲባርክ Amen. But we worked with a couple, Roselia and Kwame. እንደዚሁም ደግሞ ስለ አንድ ደግሞ ባለትዳሮች ነበሩ ስማቸው ሮዚላና ኳሚ ይባላሉ Husband and wife. ባልና ሚስት ናቸው And they're from Togo. እነሱ ደግሞ የመጡት ከቶጎ ነው ቶጓዊ ናቸው And upon leaving Ghana, we were exchanging gifts. በእውነት ከጋና ስንመጣ
ስጦታ ሰጥተውን ነበረ። And they gave me this fabric and told me if I ever make it into a shirt to take a picture and share it with them. በእርግጥም ይህንን ደግሞ የሰጡን ስጦታ ደግሞ ከተሰራ በኋላ ፎቶ አንስተን በእውነት እንድናሳያቸው ጠይቀውን ነበረ። It was hard for us to find tailors who could make African traditional clothes in Ethiopia. በኢትዮጵያ ውስጥ የአፍሪካን ጨርቅ ለመስራት ሁሉም ሰው አይችልም። ስለዚህ ለማግኘት አስቸግሮ ነበር። Now they may be here, but some people might say, "Well, I know exactly where they're at." Well, praise God, but it took us a year to get one. በእርግጥም አንዳንድ ሰዎች አሁን የት እንዳለ አውቃለሁ ልትሉ ትችላላችሁ፣ ግን እኛ ደግሞ አላወቅንም። ስለዚህ አንድ ዓመት ፈጀብን። Now there are plenty of tailors, awesome, amazing tailors doing great work in Ethiopia. በጣም ብዙ ደሳስ የሚሉ አስደናቂ የሆኑ የልብ ልብስ ስፌት የሚሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ። I can get a handmade suit that would cost me maybe $500 or more dollars, at least $200 in America. I can get it here for 9,000 good, which is about $60. በእርግጥም አሜሪካን ሀገር $200 ወይንም ደግሞ $500 በዛ ነበር የማገኘው። እዚህ ግን $60 በኢትዮጵያ ብር 9,000 በኢትዮጵያ ብር ለዶላር ማነው ብር ማግኘት ይችላል። And they make amazing Ethiopian traditional clothes. I've posted lots of pictures of me and my wife in Ethiopian traditional clothes. እንደዚሁም ደግሞ የኢትዮጵያ ደግሞ ባህላዊ ልብስ የተለያየ ለብሰን አበሻ ለብሰን ባለቤቴም እንደዚሁ ደግሞ ልጃችንም ጨምሮ እንደዛ ለብሰን አሁንም በቅርብ ጊዜ ተነስተን እንደዚሁ ፖስት ያደረግነው አለ። And I love African traditional clothes too, and I love Ethiopian traditional clothes a lot. በእርግጥም የአፍሪካን ደግሞ ባህላዊ ልብስ ወዳለው እንደዚሁ ደግሞ የኢትዮጵያ ደግሞ በጣም ወዳለው። And so eventually I want to get some of the traditional clothes that they wear in Ghana and different other places as well. በእርግጥም ደግሞ በጋና በተለያየ ባህል የሚለብሱትን ደግሞ ሌሎችም ጋር ደግሞ ለማግኘት ሞክራለሁ። This is traditional clothes from Togo. Please, dear. I'm sorry. ይቅርታ አድርጉልኝ። ይቅርታ ይሄኛው ይሄኛው የቶጎ የባህል ልብስ ነው። Yeah. So anyways, so this is a Togo traditional shirt. Yeah. And I had it made by the grace of God. They told me that if I wore this fabric, that everybody in Togo would know or think that I had been to Togo. በእርግጥም ለብሼ ሰዎች ሲያዩኝ ቶጎ እንደነበርኩኝ ያንን ነገር ሊያስቡ ይችላሉ። ለዚህ ነው ይህንን ነገር የለበስኩት። I love Togo. I almost had the opportunity to go to Togo when I was in Ghana, but we didn't. We weren't able to. በእርግጥም በጣም ቶጎን እንወዳለን፣ ግን ደግሞ ልንሄድ ነበረ፣ ግን መሄድ አልቻልንም። But there are many Togolese in Ghana. ብዙ የቶጎ ዝርያ ያላቸው ሰዎች በጋና ይገኛሉ። And walk in the streets and witnessing to people in Weja. ወንጌል የሚናገሩ በዌጃ በሚባል ክልል በጋና እንደዚህ አይነት ሰዎችን አግኝተን እናውቃለን። Weja is a sub-city in Accra, Ghana. በእርግጥም ደግሞ ዌጃ የሚገኘው እንደ ሰፈር እንደ አካባቢ ነው። በእርግጥ ያ ሰፈር Togolese speak French. ቶጎች የሚያወሩት ፈረንሳይኛ ነው። My wife speaks French by the grace of God. እኔ ደግሞ በእግዚአብሔር ጸጋ ፈረንሳይኛ ማውራት እችላለሁ። Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን። And so
she was able to witness and work with the Togolese. በእግዚአብሔር ጸጋ ደግሞ እኔ ከጉንቦች ጋር ደግሞ መነጋገር ችያለሁ። All right, so let's get into our Bible reading. ወደ እግዚአብሔር ቃል እንሄዳለን። Amen. Thank God for missionaries. ስለ ሚሽነሪዎች እግዚአብሔር ይመስገን። Amen. Thank God for people who are talented in language, like my wife. እግዚአብሔር ይመስገን በቋንቋ የተባረኩ ልክ እንደ ባለቤቴ እግዚአብሔር ይባረክ። She can speak a little bit of Italian, a little bit of German. She can speak a lot of French, English, and Armenia. በእግዚአብሔር ጸጋ አማርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ፈረንሳይኛም እንደዚህም ደግሞ ጣሊያንኛ በትንሹ እችላለሁ፣ እንዲሁም ጀርመንኛም በትንሹ እሰማለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ረድቶኝ ነው። Praise the Lord. እግዚአብሔር ይመስገን። Okay, so here we go. We're going to begin in verse 1. We're going to go to 22. And as Jesus passed by, he saw a man which was blind from his birth. And his disciples asked him, saying, Master, who did sin, this man or his parents, that he was born blind? Jesus answered, Neither hath this man sinned nor his parents, but that the works of God should be made manifest in him. I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. When he had thus spoken, he spat on the ground and made clay of the spittle, and he anointed the eyes of the blind man with the clay, and said unto him, Go wash in the pool of Siloam, which is by interpretation sent. He went his way, therefore, and washed and came seeing. The neighbors thereof, and they which before had seen him, that he was blind, said, Is not this he that sat and begged? Some said, This is he. Others said, He is like him. But he said, I am he. Therefore said they unto him, How were thine eyes opened? He answered and said, A man that is called Jesus made clay, and anointed my eyes, and said unto me, Go to the pool of Siloam and wash. And I went and washed, and I received sight. Then said they unto him, Where is he? He said, I know not. They brought to the Pharisees him that aforetime was blind. And it was the Sabbath day when Jesus came, made the clay, and opened his eyes. Then again, the Pharisees also asked him how he had received his sight. He said unto them, He put clay upon mine eyes, and I washed and do see. Therefore said some of the Pharisees, This man is not of God, because he keepeth not the Sabbath day. Others said, How can a man that is a sinner do such miracles? And there was a division among them. They say unto the blind man, Again, what sayest thou of him that he opened thine eyes? He said, He is a prophet. But the Jews did not believe concerning him that he had been blind and received his sight, until they called his parents and called the parents of him that had received his sight, and they asked them, saying, Is this your son, who ye say was born blind? How then doth he now see? His parents answered them and said, We know that this is our son, and that he was born blind. But by what means he now seeth, we know not.
or who hath opened his eyes? We know not. He is of age. Ask him. He shall speak for himself. These words spake his parents because they feared the Jews. For the Jews had agreed already, that if any man did confess that he was Christ, he should be put out of the synagogue. Therefore said his parents, he is of age. Ask him. Then again called they the man. Oh, sorry. Only 21? Yeah, well, no, I'm going to go a little further. Then again called they the man that was blind, and said unto him, Give God the praise. We know that this man is a sinner. He answered and said, Whether he be a sinner or no, I know not. One thing I know, that whereas I was blind, now I see. Then said they to him again, What did he to thee? How opened he thine eyes? He answered them, I have told you already, and ye did not hear. Wherefore would ye hear it again? Will ye be his disciples? Amen. We'll leave it right there at 27. 1 to 27. Praise God. Amen. ከአንድ ምዕራፍ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 9 ከ1 እስከ 27 ነው ያነበበው ፓስተር ምናነበው። ሲያልፍም ከመወለዱ ጀምሮ እውር የሆነው ሰው አየ። ደቀ መዛሙርቱ መምህር ሆይ ይህ ሰው እውር ሆኖ እንዲወለድ ኃጢአት የሰራ ማን ነው? እርሱ ወይስ ወላጆቹ ብለው ጠየቁት። ኢየሱስም እንዲህ ብሎ መለሰ፣ የእግዚአብሔር ሥራ በእርሱ እንዲገለጥ ነው እንጂ እርሱ ወይም ወላጆቹ ኃጢአት አልሰሩም። ቀን ሳለ የላከኝን ሥራ ላደርግ ይገባኛል። ማንም ሊሰራ የማይችልባት ሌሊት ትመጣለች። በዓለም ሳለው የዓለም ብርሃን ነኝ። ይህን ብሎ ወደ መሬት እንትፍ አለ። በብራቁም ጭቃ አድርጎ በጭቃው የዕውሩን ዓይኖች ቀባና ሂድና በሰሊሆም መጠመቂያ ታጠብ አለው። ትርጓሜውም የተላከ ነው። ስለዚህ ሄዶ ታጠበ። እያየ መጣ። ጎረቤቶቹም ቀድሞ ሲለምን አይተውት የነበሩ ይህ ተቀምጦ ይለምን የነበረ አይደለምን አሉ። ሌሎችም እርሱ ነው አሉ። ሌሎችም አይደለም እርሱን ይመስላል እንጂ አሉ። እርሱ እኔ ነኝ አለ። ታዲያ ዓይኖች እንዴት ተከፈቱ አሉ። እርሱም መልሶ ኢየሱስ የሚባለው ሰው ጭቃ አድርጎ ዓይኖቼን ቀባና ወደ ሲሎም መጠመቂያ ሄደህ ታጠብ አለኝ። ሄጄም ታጥቤም አየሁ አለ። ያ ሰው ወዴት ነው አሉት። አላውቀውም አለ። በፊት ዕውር የነበረውን ሰው ወደ ፈሪሳውያን ወሰዱት። ኢየሱስም ጭቃ አድርጎ ዓይኖቹን የከፈተበት ቀን ሰንበት ነበር። ስለዚህ ፈሪሳውያን ደግሞ እንዴት እንዳየ እንደገና ጠየቁት። እርሱም ጭቃ ዓይኖቼን አኖረ፣ ታጠብኩም አያለሁ አላቸው። ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ ይህ ሰው ሰንበትን አያከብርምና ከእግዚአብሔር አይደለም አሉ። ሌሎች ግን ኃጢአተኛ ሰው እንደነዚህ ያሉ ምልክቶች ሊያደርግ እንዴት ይችላል አሉ። በመካከላቸው መለያየት ሆነ። ከዚህም የተነሳ ዕውሩን አንተ ዓይኖችን ስለከፈተ ስለ እርሱ ምን ትላለህ? ደግሞም አሉት እርሱ ነቢይ ነው አለ። አይሁድ የዚያን ያየውን ወላጅ እስኪጠሩ ድረስ ዕውር እንደነበር እንዳየ ስለ እርሱ አላመኑም። እነርሱም እናንተ ዕውር ሆኖ ተወለደ የምትሉት ልጃችሁ ይህ ነው? ታዲያ አሁን እንዴት ያያል ብለው ጠየቋቸው። ወላጆቹም መልሰው ይህ ልጃችን እንደሆነ ዕውርም ሆኖ እንደተወለደ እናውቃለን። ዳሩ ግን አሁን እንዴት እንዳየ አናውቅም፣ ወይም ዓይኖቹ ማን እንደከፈተ እኛ አናውቅም። ጠይቁት፣ እርሱ ሙሉ ሰው ነው፣ እርሱ ስለ ራሱ ይናገራል አሉ። ወላጆቹም አይሁድን ስለፈሩ ይህን አሉ፣ እርሱ ክርስቶስ ነው ብሎ የሚመሰክር ቢኖር ከምኵራብ እንዲያወጡት አይሁድ ከዚህ በፊት ተስማምተው ነበርና፣ ስለዚህ ወላጆቹ ሙሉ ሰው ነው ጠይቁት አሉ። ስለዚህም ዕውር የነበረውን ሰው ሁለተኛ ጠርተው እግዚአብሔር አክብር፣ ይህ ሰው ኃጢአተኛ መሆኑን እኛ እናውቃለን አሉት። እሱም መልሶ ኃጢአተኛ መሆኑን አላውቅም፣ ዕውር እንደነበርኩ አሁንም እንዳይ ይህን አንድ ነገር አውቃለሁ አለ። ደገመው፣ ምን አደረገልህ? እንዴትስ ዓይኖችን ከፈተ አሉ። እሱም መልሶ አስቀድሜ ነገርኳችሁ፣ አልሰማችሁም። ስለምን ዳግመኛ ልትሰሙ ትወዳላችሁ? እናንተ ደግሞ ደቀ መዛሙርት ልትሆኑ ትወዳላችሁን አላቸው። ተሳድበውም
አንተ የእርሱ ደቀ መዝሙር ነህ እኛ ግን የሙሴ ደቀ መዝሙር ነን እግዚአብሔር ሙሴ እንደተናገረ እኛ እናውቃለን ይህ ሰው ግን ከወዴት እንደሆነ አናውቅም አሉት ሰው sorry only 27 right Yes. sorry I went it's very nice I like this story that's why Yes, fire up. yeah I mean ይቀጣ ማንበብ የነበረብኝ እስከ 27 ብቻ ነበር በጣም ስለምወደው ነው ታሪኩን ዝም ብዬ ይቀጣ አሜን all right so turning your attention to verse 4 and 5 አራትና አምስት ሐሳባችሁን እንድታረጉ የምፈልገው ቦታ ነው I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. As long as I am in the world, I am the light of the world. Hallelujah. እዚህ ጋር እንደምናየው ቀን ሳለ የላከኝ ስራ ላደርግ ይገባኛል ማንም ሊሰራ የማይችልባት ላይ ትመጣለች በዓለም ሳለ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ተናግሯል With the help of the Holy Spirit I'm going to preach a message በእግዚአብሔር እርዳታ የምሰብከው ርዕሱ entitled Work in the Light with the Armor of God. Work, so can you say it again, please? Work in the light በብርሃን መስራት with the armor of God. በእግዚአብሔር ዕቃ ጦር Man, work in the light with the armor of God. በእግዚአብሔር ዕቃ ጦር የእግዚአብሔር ቀን ሳለ የእግዚአብሔርን ስራ እንስራ And we see here that Jesus was working in the daytime. ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰራ የነበረው በቀን እንደሆነ በዚህ ቦታ ማየት እንችላለን Doing miracles. በተአምራት ሲያደርግ ነበር Helping people. ሰዎችን ሲረዳ ነበር Doing good works. መልካም ስራ ሲሰራ ነበር Saving lives. ሰዎችን ሲያድን ነበር Changing lives. Making lives better. የሰዎችን ህይወት የተሻለ ሲያደርግ ነበር Amen. Amen. And that caused him to get into a warfare. ያ ነው ወደ መጋደል ወይንም ደግሞ መንፈሳዊ ውጊያ ውስጥ ያስገባ Other people began to find fault. ሌሎች ሰዎች የተለያየ አይነት ምክንያት ለመፈለግ ይሞክራሉ It wasn't a warfare of guns and bullets or swords. የተለያየ አይነት የስጋዊ የሆነ ውጊያ አልነበረም በሽጉጥ ወይም የተለያየ አይነት በነበረ አይደለም ውጊያው የነበረው But a warfare, amen, nonetheless, of words. በጣም የሆነ የበለጠ ውጊያ ነው ያነሰ ውጊያ ነበረ A warfare of spirits, principalities, and powers. የመንፈሳዊ ውጊያ ከጨለማ ጋር የነበረ ውጊያ ነበረ Here, religious rulers. የተለያየ አይነት የሃይማኖት አስተማሪዎች የተለያየ መሪዎች And community powers or government powers. የተለያየ አይነት የመንግስት የተለያየ አይነት ጦርነት ነበረ We're finding fault with Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስን የተለያየ ምክንያት እየፈጠሩ ሊዋጉት የሚሞክሩ But not only Jesus, but this blind man who was healed. እንደዚሁም ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ብቻ ሳይሆን ደግሞ የተፈወሰውን አይነ ስውሩ ሰው ነበረ ሲዋጉ የነበረው There were, and so the blind man, he was in a spiritual fight from the very beginning. Soon as God did something in his life, he began to enter into a fight. ልክ አይኑ እንደበራ ምንድነው ወደ ጦርነት ውስጥ ነው የገባው Because a miracle was done here that the religious rulers could not discredit. በእርግጥም እዚህ ጋር ተአምራት ሆኗል ግን የሃይማኖት አስተማሪዎች ወይም በዛን ጊዜ የነበሩ ሰዎች ሊቀበሉት የማይችሉ ነገር ነበረ And so this young man, he had some, he was starting to put on the armor of God. በይሄ ደግሞ አይኑ የበራው ሰው ደግሞ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ለመልበስ ጀመረ And he also was starting to work in the light. ይህ ሰው በብርሃን ሊሰራ የእግዚአብሔርን ስራ እየሞከረ ነበር He put on the armor of God, standing on this man did a miracle.
በእግዚአብሔር ቃል ላይ በመቆም ምንድን ያለው ይህ ሰው ነው ተአምራት ያደረገው በእኔ ሕይወት አለ። They kept asking him over and over and over, how were you healed? ደግመው ደጋግመው የሚጠይቁት እንዴት ነው የተፈወስከው የሚለውን ጥያቄ ነበረ። Or were you even really healed? Was it a fake miracle? እንዴት ነው ይሄ እውነተኛ ተአምር ነው ወይስ ደግሞ የውሸት ተአምር ነው የሚል ጥያቄ ነበራቸው። Notice the man didn't call his parents to defend him, but the Sadducees wanted to know if he was really blind. They called his parents. እውነተኛ መሆኑን ለማወቅ ምንድን ነው ያደረጉት ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን? ቤተሰቦቹን ነው የዛን ሰው አይነ ስውር የነበረው እውነት መሆኑን ለማረጋገጥ የጠሩት። The man was not trusting in the reasoning of man. ይህ ሰው የሰዎችን ምክንያት ለማመን አልፈለገም። To defend himself. ራሱን ለመዋጋት Or to defend Jesus, because notice this man did defend Jesus. ይህ ሰው በእርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስን በእውነት ለኢየሱስ ክርስቶስ መወገን በዛ መልኩ ማሸነፍ ነው የፈለገው። If you look at verse 16, they tried to prep this man's mind so that he would not give Jesus any credit. በእርግጥ ሲያደርጉ የነበረው 17 I'm going to read it. Just say what I said, please. እሺ ሊያደርጉ የፈለጉት የነበረው ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር እንዳይሰጥ ወይም ደግሞ ያ የሚገባውን ነገር ለማድረግ እንዳይሰጥ ሊያደርጉት ነበር የፈለጉት። Therefore said some of the Pharisees, this man is not of God, because he kept not the Sabbath day. Others said, how can a man that is a sinner do such a miracle? If there was a division among them. በኢየሱስ ስም አነባዋለሁ 16 ከፈሪሳውያን አንዳንዶቹ ይህ ሰው ሰንበትን አያከብርምና ከእግዚአብሔር አይደለም አሉ። And so they asked him, what do you say? ጠየቁት ምንድን ነው የምትለው የሚለው። This is like the same temptation that Peter went through. እንደዚሁ ነው ሐዋርያው ጴጥሮስ የተፈተነው መፈተን። Where Peter denied Christ 3 times. ልክ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲክደው በዛን ጊዜ 3 ጊዜ። You see, this is why a healing or it's just the same as a Pentecost experience. እዚህ ጋር እንደምናየው ፈውስ እንደዚሁም ደግሞ በጴንጤቆስጤ የተከሰተው ነገር እንደዚሁ። When someone heals you and you have an experience with God, it cannot be taken away from you. አንድ ሰው ሲፈውሳችሁ ማንም ሊወስደው የሚችለው ነገር አይደለም። Now Peter had walked with Jesus and knew Jesus and believed in Jesus. በእርግጥም ሐዋርያው ጴጥሮስ ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቀው ነበረ ያምነው ነበረ። Peter even saw his mother healed. ጴጥሮስ የባለቤቱ እናት እንኳን ስትፈወስ አይቷል። And many others healed. ሌሎችም ሲፈወሱ አይቷል። But it was not until he had a personal miracle done in his own life to him በሕይወቱ እስከሚፈጸም ድረስ ለራሱ ተአምራት እስከሚሆን ምንም የገባው ነገር አልነበረም። On the day of Pentecost, በጴንጤቆስጤ ቀን Acts chapter 2, በሐዋርያት ሥራ 2 ላይ that's when Peter had the same boldness as this man right here. ያኔ ነው ልክ እንደዚህ አይነት ሰው ጠንካራነትን ያገኘው መንፈስ ቅዱስን ከተቀበለ። And so miracles are light. ተአምራት ወይንም ደግሞ ብርሃን። The power of God to change a man for real is light. በእውነት የእግዚአብሔር ብርሃን እውነተኛ የሚቀይር መሆኑን በብርሃን ማወቅ እንችላለን። Okay, and so Jesus was working in the light. ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሰራ የነበረው በቀን ነበረ። Amen. And so look how it says here in verse 5. As long as I am in the world, I am the light of the world. በዓለም ሳለው የዓለም ብርሃን ነኝ አለ በ5ኛው ቁጥር ላይ። So Jesus, he ascended into heaven. ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ሰማይ ነው
የወጣው። But he can still be in the world when we are working because he's working through us. እስካሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር ይሰራል በእውነት በመንፈሱ ማለት ነው። Jesus is the one that sent this man to the pool of Siloam. በእርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ወደ በዛ በመጥመቂያ ውስጥ ሳሎን በሚባል ቦታ ፈውሶት እዛ የላከው። So Jesus knew that this man was going to interact with people and people were going to see him. That this thing was going to be public. በእርግጥም ይህ ሰው ተፈውሶ በሰዎች መካከል እንደሚንቀሳቀስ ከሰዎች ጋር እንደሚያወራ ኢየሱስ ያውቅ ነበር። If Jesus didn't want it to be public, he would have just done it in private. ኢየሱስ ክርስቶስ በሕዝብ መካከል እንዲሆን ባይፈልግ ኖሮ በግል ለዛ ሰው ተአምራት ያደርግ ነበር። And so Jesus sent this man. ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሰው ላከ። Jesus will send you today. ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ልካቸዋል። Jesus healed this man. ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ሰው ፈወሰ። Jesus can heal you today. ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ሊፈውሳችሁ ይችላል። Jesus made this man a preacher right away. ኢየሱስ ክርስቶስ ያን ሰው ወዲያውኑ ነው አገልጋይ ያደረገው፣ ሰባኪ ያደረገው። Whenever you get the power of God, you will be a preacher right away. በእርግጥም እናንተ መንፈስ ቅዱስን ስትቀበሉ፣ እግዚአብሔርን ኃይል ስትቀበሉ በእርግጥም ወዲያውኑ ነው ሰባኪ የምትሆኑት። Just like this man, your friends are going to come that you drink with or sin with, and they're going to want you to sin with them still. በእርግጥም ጓደኞቻችሁ መጥተው ከእናንተ ጋር ይሆናሉ፣ ኃጢአትን ልታደርጉ ይጠይቋችኋል፣ የተለያየ ነገር። But when you really get saved, you're going to say, something happened when I prayed, something happened, I met Jesus, I've been changed. በእርግጥም እናንተ ግን በምጸልይበት ጊዜ የሆነ ነገር በእኔ ላይ መጣ፣ ስለዚህ ይህንን አላደርግም ትላላችሁ። They're going to be like, what do you mean you changed? I just was with you yesterday. ትናንትና አብሬ ነበርኩ፣ ምንድን ነው የምትለው? ተቀይሬያለሁ የምትለው? You're going to have to stand just like this man and you say, Jesus, I was praying to Jesus and Jesus changed my life. He changed my heart. I'm not the same man you saw yesterday. በእርግጥም ኢየሱስ ሕይወቴን ቀየረ ብላችሁ ልክ እንደዚህ ሰው በእውነት ልትናገሩ ትችላላችሁ። God is real. God is powerful. እግዚአብሔር እውነት ነው። እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው። That's what you got to start saying. You got to start living it and walking in it. ልትጀምሩ በዚህ አይነት ነገር ልትኖሩ ይገባል። በዛ ልትራመዱ ይገባል። And then Jesus is living in you and through you. ያን ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ ውስጥ ይኖራል። And so Jesus is still in the world and he's still the light of the world. He's in the world by your good works. እግዚአብሔር በዓለም ውስጥ ነው ያለው፣ እንደዚሁ በእናንተ ውስጥ ደግሞ ይሰራል። Because notice, these Pharisees could not believe in Jesus unless this man did what he did, lived what he lived, and they were able to test and examine and see something real. በእርግጥም ይህ ሰው ምን እንደሆነ እንዴት እንደተፈወሰ መመርመር ምን ማለት እንዲችሉ ያንን ጊዜ ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን ያንን ነገር እንዲያደርጉ እግዚአብሔር ያንን ነገር አደረገላቸው እንዲሉ። Amen. That's why you got to have on the armor of God. ለዚህ ነው የእግዚአብሔርን የዕቃ ጦር መልበስ የሚያስፈልገን። That's why you got to work in the light. ለዚህ ነው በብርሃን ነው መስራት ያለብን በቀን። Because working in the light is being, first you have to be in the light. መጀመሪያ በብርሃን ውስጥ መሆን አለባችሁ፣ በብርሃን በቀን ለመስራት። The Bible says to be in Christ Jesus. በክርስቶስ ውስጥ መሆን። Amen. አሜን። All right, so Jesus said we must work the works of him who sent me. What? Oh, I'm not going to read it again. Sorry. The central theme, the urgent mission of Jesus Christ is our pattern. What is it? The urgent mission. Oh, yeah, ኢየሱስ ክርስቶስ አስቸኳይ ተልእኮ of Jesus Christ የኢየሱስ ክርስቶስ is our pattern. የኛ አኗኗር ነው። That's our model. ያ ነው የኛ ምሳሌ። We're supposed to live the same way. እኛን በዛ መልኩ ልንኖር። So even though our works do not save us, we're working because we're living after the same pattern that Jesus lived after.
በምንሰራው ስራ አንጸድቅማው ግን ደግሞ ያንን ስራ ደግሞ ስንሰራ በዛ ክርስቶስ ባለፈበት ሁኔታ በዛ መልኩ ነው የምናልፈው just like this man when he was made able to see now he started working he's testifying he's witnessing he's preaching በእርግጥ ሰው ልክ እንዳደረገ መስበክ ጀመረ መናገር ጀመረ እሱ እግዚአብሔር ምን እንዳደረገ and so when you get saved, when you really get born again, when you believe on Jesus, በምትድኑ ጊዜ በዳናችሁ ጊዜ በእውነት በትክክል እውነትን ስትድኑ there's going to be such a change in your life. It's like day and night. በእርግጥም ለውጥ ቀንና ሌሊት የሆነ ለውጥ ይሆናል It's like while you were living in the sin, that's the night time. ያኔ በኃጢአት ውስጥ በነበራችሁ ጊዜ ጨለማ ነው And now that you're living a new life because God changed you, you're living in the power of God, it's daytime. አሁን ደግሞ የብርሃን ሰዓት ነው ይሄ ደግሞ የቀን ሰዓት ነው And so just like this man could now see ልክ እንደዚህ ሰው አየው እንዳለ Jesus, he can only see now by the power of God. ሊያ የሚችለው በእግዚአብሔር ኃይል ብቻ ነው He was born blind. በእውነት አይነ ስውር ሆኖ ነው የተወለደው Now the only way for him not to be able to see would be like to go back to Jesus and be like, Jesus, I want to be blind again. Or maybe poke out his eyes. He couldn't stop. There was a change. ምንም ሊያቆም የሚችለው ነገር የለም ለውጥ አለ ምክንያቱም ለአይኑን ማውጣት ወይንም ደግሞ ኢየሱስ ወይ አይኔና አጥፋ ብሎ ማለት ነው እንጂ ለውጥ እንዳለ የሚያሳውቅ ነገር ነው And that's the same way it is when you really get saved, when you get born again, when you are filled with the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ ስትጠመቁ ስትድኑ እንደዚሁም ነው የሚሆነው You're illuminated, you're in a warfare. በብርሃን በቃ የሆነ የሚበራላችሁ ነገር ይኖራል እንደዚሁም ደግሞ በመንፈስ ቅዱስ ትጠመቃላችሁ And you can't, the only way to it's such a change. It's like being blind or being able to be seen. It's a real miracle. You'd have to just give it up. እውነተኛ ለውጥ ነው ምንም ሊሸፈን ይችላል አይደለም You'd have to really try hard to just give it up. ልትሰጡ ይገባል በእውነት ልትሞክሩ በጣም ይገባል Okay, and so another form of day and night, right? የሌላኛው ሁኔታ ደግሞ ቀንና ሌሊት Jesus says in John chapter 1 that the light is the life. ሌላ ቦታ ላይ ደግሞ በዮሐንስ ላይ ሲናገር ብርሃን ማለት ደግሞ ህይወት ነው And the nighttime or darkness represents death. ጨለማ ወይም ሌሊት የሚለው ደግሞ ሞትን ያሳያል It could represent sin, but it also represents death. ኃጢአትንም እንደዚሁ ያመለክታል እንደዚሁም ደግሞ ሞትን ያመለክታል Physical death and spiritual death. የስጋ ሞት እንደዚሁም ደግሞ መንፈሳዊ ሞትም ያሳያል Spiritual death is living in sin, and sin is darkness. በእውነት መንፈሳዊ ሞት ማለት በኃጢአት ውስጥ መሞት ማለት ነው But the nighttime darkness that Jesus is talking about here is the second, is a second death. ኢየሱስ ክርስቶስ እዚህ ጋር ላይ የሚያወራው ሌሊት የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ደግሞ ከእግዚአብሔር ሕልውና መውጣት ወይንም ደግሞ The physical death. የስጋን ሞትን ያመለክታል When this body dies, no man can work. This body cannot work anymore. በእርግጥም ደግሞ ይሄ ሰውነት ከሞተ በኋላ ምንም ሊሰራ አይችልም And Jesus is saying that I must work the works of God while it is daytime, while I have an opportunity to do it. በእርግጥም ቀን ሳለ ልሰራ የሚገባው ስራ አንድ አለ ብሎ ነው እዚህ ጋር የላከኝን ስራ ሰራለሁ ብሎ ያለው ስለዚህ በእርግጥም ያን የሚያሳየው ደግሞ በአካል ሲንቀሳቀስ ለማለት ነው Because when this body dies, there can be no more work done. ህይወት ካለፈ በኋላ ደግሞ በድን ከተሆነ በኋላ መስራት አይቻልም And so this warfare that this
man was going through was an opportunity to work while it was day, while he's still alive. This is an opportunity. በእርግጥም ለዛ ሰው ትልቅ እድል ነው ቀን እንደሆነ መስራት የሚችልበት ያለፈበት ያለው መንፈሳዊ ውጊያ ለዚህ ለአይኑ ለበራው ሰው Step out now in faith. አሁን በእምነት መውጣት ይላል የመጀመሪያው Clothed not in the human strength. በስጋ ወይም በሰውኛ ልብስ አለመልበስ or endless preparation. ወይም ደግሞ what? Excuse me. Or endless preparation. So the or comes from the sentence before that. Clothed not in human strength or not clothed in endless preparation. Okay. በመጨረሻ መዘጋጀት አይደለም። Amen. Because now you got a new clothes on. You got a new garment on. This is a spiritual garment. I'm talking about the armor of God. Amen. ማወራው የመንፈሳዊ ውጊያ ወይም የመንፈሳዊ ልብስ የእግዚአብሔር ጣጦር ስለመልበስ You're going to put on the armor of God, and then you're not, because notice, this man did not have time to have endless preparation. በእርግጥም ሰው ምንም አይነት ጊዜ አልነበረውም የሆነ ለመዘጋጀት ተዘጋጅቼ ይሄንን እናገራለሁ ለማለት He couldn't trust in human strength. They didn't even believe his parents. That's human strength. ቤተሰቦቹ እንኳን አላመኑም የሰዎች ጥንካሬ የሚለው ለማየት They couldn't even trust that they saw the miracle because he was seeing. They didn't see him before when he was blind, and therefore now they're like, they can't even trust. That's human strength. Everything on this earth is human strength. በዚህ ምድር ላይ የምናየው ሁሉ የሰዎች ጥንካሬ ነው የሚያዩትን ነገር እንኳን እነዛ ሰዎች ማመን አልቻሉም But he trusted in a man named Jesus, who he said he could not be a sinner. በእርግጥ ክርስቶስን እሱን ማመን በሰውኛ እንደማይሆን ያሳያል Who did a great powerful work. This is the power of God. They said this man can't be of God. He said no, he's of God. በእርግጥም እግዚአብሔር ነው ብሎ የተናገረው በሰው ሊሆን የማይችል ነገር የተደረገውን ነገር We need to study and read and even be discipled. However, we have to obey God first rather than man. መጀመሪያ እግዚአብሔርን ነው መታዘዝ ያለብን ከሰው በፊት ሰዎችን ለማገልገል ወይም ደቀ መዝሙር ለማድረግ ለመስራት ለማገልገል God wants you to glorify him now while you have opportunity. You don't know if you're going to live 40 years. You don't know if you're going to live 50 years. You don't know if you're going to live tomorrow. Today is the day of salvation. በእርግጥም አታውቁም ነገ ትኖሩ ይሆን 40 ዓመት 50 ዓመት ከዛ በላይ ግን ቀን ሳለ ልንሰራው የሚገባው ስራ አለ በእርግጥም እግዚአብሔር ዛሬ የሰጠን ቀን የመዳን ቀን ነው So notice in Ephesians chapter 6, let's turn to Ephesians chapter 6. ወደ ኤፌሶን ሰዎች 6 ላይ ደግሞ እንሄዳለን Bro, yeah, we don't need that spot no more. Turn to Ephesians chapter 6. Ephesians chapter 6. All right, looking at verse 10. 10 ላይ እንሄዳለን Okay. Yes, 10 and 11. 10 እና 11 እንሄዳለን Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Oh, all right. Only 11, right? No, I just said 10 and 11. እሺ 10 እና 11 ነው ምዕራፍ 6 ወደ ኤፌሶን ሰዎች በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ የዲያብሎስን ሽንገላ ትቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ ልበሱ ሃሌሉያ Now why do you need to have on the whole armor of God? ለምንድን ነው የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር መልበስ የሚያስፈልገው Because you need to stand against the wiles of the devil. በሰይጣን ግዛት ውስጥ ስንቆም በእውነት ማሸነፍ እንድንችል ማለት So you see how I showed you that Jesus was manifested in us, and that's called light. ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጠ ያ ነው ደግሞ ብርሃን ማለት The devil was manifested in the religious rulers attacking him.
በእርግጥም ሰይጣን የተገለጠበት መንገድ በሃይማኖተኛ ሰዎች በነዛ መሪዎች ነው that's called darkness that is spiritual darkness ያ ደግሞ መንፈሳዊ ጨለማነት ነው የሚያሳየው those religious rulers they know a lot but they could not even see the power of God or be able to tell the difference በእርግጥም ያውቃሉ ግን ልዩነቱን እግዚአብሔር የሆነውናል and so as Satan went down and brought darkness into the world. The same thing happens with us. በእርግጥም ሰይጣን ጨለማን በምድር ላይ እንደዛ በእነሱ እንዳመጣ ሁሉ በእውነት እንደዚሁ ነው በእኛም ላይ meaning Jesus works in us and brings light into the world. Now we are the light, but it's him and he gets all the glory for it. በእርግጥም ልክ እንደዚሁ ደግሞ ክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን እንዳመጣ እኛ ደግሞ ብርሃን በእኛ ውስጥ እንዳለ ክብሩን እሱ ብቻ ነው የሚወስደው ስለዚህ ይሄ ነው የሆነ ያለው amen አሜን okay so put on the armor of God himself as our armor እዚህ ጋር ሲናገር የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወሙ ዘንድ እንዲቻላችሁ የእግዚአብሔር ቃጦር ሁሉ ልበሱ ነው that means the armor is God himself ያ ቃጦሩ ራሱ እግዚአብሔር ነው not a physical armor that you put on and now you got to worship it oh it's God no but this armor that you're wearing you're clothed in God በእርግጥም በስጋው የሚታይ አይደለም እንደዚህ ምናምን ተብሎ የሚባል ነገር አምልኩኝ ለማለት አይደለም ግን የምንለብሰው ነው ይሄንን መንፈሱ that's why it says the armor of God it's not the armor belonging to God it's the armor of God amen እዚህ ጋር ሲናገር የሱ የሆነው ቃስ ሳይሆን ራሱ እሱ የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር እያለ ነው የሚናገረው and God is also our strategy and our victory እግዚአብሔር የኛ ስትራቴጂ የምናልፍበት ሁኔታ የምናሸንፍበት ነው amen amen and so we're going to turn to 1 Samuel chapter 17 we'll take a look at David ዳዊትን እንመለከታለን David fights Goliath here ዳዊት ጎልያድን ተዋጋ amen amen David also had the armor of God on even though he wasn't wearing any armor ምንም ያህል የለበሰው ዕቃ ጦር ባይኖርም ግን ደግሞ ተዋጋ okay in verse 38 38 እንሄዳለን 17:38 And Saul armed David with his armor, and he put a helmet of brass upon his head. Also, he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proven it. And David said unto Saul, I cannot go with these, for I have not proven them. And David put them off. Amen. So it's verse 38 and 39. Okay, 38 and 39. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 17 38 እና 39 ነው የምናነበው ሳውልም ዳዊትን የገዛ ራሱን ልብስ አለ በሰው በራሱ ላይ የናስ ቁር ደፋለት ጥሩርም አለበሰው ዳዊትም ሰይፉን በልብሱ ላይ ታጠቀ ገናም አልፈተነውምና መሄድ ሞከረ So let's take off the armor of man's reasoning. በእርግጥም እናውልቅ የሰዎችን ምክንያቶች Okay, so if you read this chapter, you can go back and read it. ወደዚህ ክፍል ሄዳችሁ ማንበብ ትችላላችሁ But you will see that they told him he was too small and he didn't have the right equipment to fight this Philistine. በእርግጥ ምንድነው በጣም ትንሽ እንደነበረ ዳዊትን የነገሩት ያንን ልብስ መልበስ እንዳለበት ሊዋጋ ያንን
ጎልያድን በጣም ኃይለኛ ትልቅ የነበረው ሊዋጋ ስለማይችል የሰው ልብስ ነው ያለበሰው Saul was the king of Israel. ሳኦል የእስራኤል ንጉስ ነበረ Saul was there as their leader with the armies of Israel. በርግጥም ሳኦል ንጉስ ሆኖ በዛ ደግሞ የተለያየ አይነት የጦር ነገሮች እንዳለው ማየት እንችላለን And their human mind and their human reasoning kept them cowering while this giant continued to mock them. በርግጥም እንደ ሰው ደግሞ ይሄ በእንትን ደግሞ ይሄ ጎልያድ ደግሞ ትልቅ የሆነው እሱ ደግሞ የተለያየ ፍልስጤማውያን ንጉስ እንደሆነ የተለያየ አይነት መቀለድ በመቀለድ እየተናገራቸው ነበር But David, who was clothed in the armor of God, ዳዊት ግን የእግዚአብሔርን ጦር የለበሰ አሜን he went into battle with no human armor on, with just a sling and a stone, and he ran at that giant. በርግጥም የእግዚአብሔርን ጦር ለብሶ በርግጥም በዛ በሶስት ድንጋይ ጭንቅላቱን መጥቶ ያንን ኃይለኛ ጭፍራ የተባለው ጎልያድን እንዳሸነፈው ማወቅ እንችላለን So take off today all the armor of human reasoning. ዛሬ የሰው የሆነ የተለያየ አይነት ጦር እንድናወልቅ ነው እግዚአብሔር And notice that the Pharisees were finding fault with the blind man because of their tradition. በርግጥም ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን በሰዎች ባህል ውስጥ የተያዙ ስለነበረ ነበር ሲል ሰው በንግግራቸው በመክንያታቸው ሊይዙት የሞከሩ Take off the armor of human tradition. አውልቁ የሰዎችን ባህል የተለያየ አይነት ነገር If you're working for the Lord and working for His kingdom, you're gonna have to have on the armor of God and only the armor of God. በእውነት የእግዚአብሔርን ውጊያ ለመዋጋት የእግዚአብሔር የሆነ ዕቃ ጦር ነው ልንዋጋበት የምንችለው Amen. Let's start working today for God, wearing the armor. በእውነት ለእግዚአብሔር ንስራ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር እንልበስ Today is the day of life. Today is the day of light. We don't know what tomorrow beholds. በርግጥም ዛሬ የብርሃን ነው ዛሬ ቀን ነው ስለዚህ ዛሬ ህይወት ነው ዛሬውኑ ንስራ ስለነጋን ነው The night's coming when no man can work. And so right now today while you have life, let's get our opportunity, use our opportunities to give God the glory. ያለንን እድል እንጠቀምበት ስለነገ አናውቅም Jesus is our example. ክርስቶስ የኛ ምክንያት ነው He's our example of urgent action. በእርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ የኛ Immediate, sudden, yeah, I got you. Urgent, important action. Urgent ማለት በጣም ፈጣን የሆነ ስራ ነው Clothed in the armor of God while you're doing it. በምናደርግ ጊዜ የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር እንልበስ Trials are for God's glory. Excuse me. Trials. Okay. የተለያየ ፈተና. Amen. That's why when that guy was going through it, the blind man, when he was going through it, he was giving glory to Jesus. Jesus was getting a whole ton of glory at that time. በዛን ጊዜ በተለያየ ነገር ሲያልፍ ሁሉንም ክብር ለእግዚአብሔር ሊሰጠው So when you're going through stuff and you don't know why you got saved, you got filled with the Holy Ghost, they're just trying to really find out if you got it. በርግጥም በተለያየ ነገር ስታልፉ እንዳገኛችሁት በዛን ጊዜ ሰዎች እንትን ለማለት ብዙ እንትን ሲሉ ክብሩን ለእግዚአብሔር መስጠት And show them that I serve a good God, and that good God makes me a good man, and I'll do good works. በእርግጥም እኔ የማገለግለው መልካም አባት ነው ስለዚህ መልካም አድርጎኛል ለሱ ክብር እንሰጣለሁ ማለት ነው And I'm praising Jesus for those good works because He's the one doing them. በእውነት አመልከዋለሁ አመሰግናለሁ ይህንን መልካም አባት Because there is none good but God, and so that makes no man good. Amen. So if there's any good that gets done, only Jesus could do it through me. በእርግጥም መልካም የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው መልካም ነገር ከተደረገ እሱ ነው በእኔ ውስጥ አደረገው ብለን መስጠት አለብን
Yes, that the works of God might be displayed in him. የእግዚአብሔር ስራ The works of God might be displayed in the blind man. በዛ በአይነ ስውር ውስጥ እግዚአብሔር ስራ ሊገለጥ ነበር። Our limitations and our obstacles, they are stages for God to be revealed. የተለያየ የምናልፍበት ተግዳሮቶች ምናምን ያ የምናገለብልበት መድረክ ነው። Amen. God is revealed through our trials, our suffering, our hardships. በእርግጥም እግዚአብሔር ይገለጣል በምናልፍበት የተለያየ መከራ የተለያየ አይነት ፈተና ውስጥ። When something really happened in that blind man's life, he can only point back to God. በእውነት አንድ ነገር በተፈጠረ ጊዜ በዛ ሰው ህይወት ውስጥ በእውነት እግዚአብሔር ክብሩን ወሰደ። The same thing with David. Whenever they asked him why he wanted to fight Goliath, he said, God helped me with the bear, and God helped me with the lion. በእርግጥ በዳዊት ህይወት ውስጥም እንደዚህ ነው የሆነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት አድርጎ ደግሞ እግዚአብሔር ከአንበሳ ከደቦል ከተለያየ ነገር ነፃ አውጣኝ ብሎ ለእግዚአብሔር ክብር ሲሰጥ ነበር። My friends, my brothers, my sisters, this message today is that you might be saved. ዛሬ ያለኝ መልእክት ዛሬ ልትድኑ ትችላላችሁ። Born again. ለዳግመኛ ልትወለዱ ይገባል። Put on the armor of God and start working for Jesus. የእግዚአብሔርን የክብር ቃጦር የእግዚአብሔርን ቃጦር ልበሱ። And give God the glory with your life. በህይወታችሁ ለእግዚአብሔር ክብርን ስጡ። Amen. So that when your parents, they knew you, and they can look back and say, man, that's our son, but how he got saved, we know not. በእርግጥም ይህ ልጃችን ነው እንዴት እንደዳነ አናውቅም ይሉ ይችላል። That's my daughter. They were born in sin. They grew up in sin. We're all sinners. But this one here is not a sinner today. It's a saint. How he became a saint, we don't know. በእርግጥም በኃጢአት ነው የተወለደው ይህ ብላቴና አንቺ ሴት ወንድ ግን ደግሞ ዛሬ ድኗል እንዴት እንደሆነ አናውቅም። You'll be able to say, yes, I was born a sinner, but then I met Jesus, and he made me a saint. በእውነት አዎ ልክ ነው። የተወለድኩት በኃጢአት ነው። ኃጢአተኛ ነበርኩኝ፣ ግን አሁን በእግዚአብሔር ጸድቄያለሁ፣ በእግዚአብሔር ቅዱስ ሆኛለሁ። ካህን No delay መዘግየት የለም። In the presence of the light. በእግዚአብሔር በህልውና በብርሃን ህልውና ውስጥ Jesus didn't form a committee. እግዚአብሔር ቀልድ አይደለም ያደረገው። He didn't wait for better conditions. የተሻለ ሁኔታን አይደለም ሲጠብቅ የነበረው። He didn't send the man to seminary. ወደ መማሪያ ሰሚናሪ አልወሰደውም ይህንን ሰው። While it was day, he acted. ብርሃን በነበረ ጊዜ በእውነት ተራመደ ይሄ ሰው። Because he himself was the light and the power. ራሱ እሱ እግዚአብሔር ራሱ ክርስቶስ እሱ ብርሃን ነው። Amen. So Jesus wants us to do the same. This is his pattern. የሱ ሁኔታ ነው። Christ in us, the hope of glory. እግዚአብሔር የተስፋው ክብር ነው። Christ in us, the hope and the armor of glory. እግዚአብሔር የተስፋው የዕቃ ጦሩ ባለቤት ነው። As long as he is in the world, now us. እግዚአብሔር በምድር ላይ እስካለ ድረስ በእኛ we are called እኛ ተጠርተናል to shine immediately. ወዲያውኑ ልናበራ ይገባል። Clothed not in fleshly preparation, but clothed in God or in Jesus. በእውነት ዓለማዊ መልበስ ልብስ አይነት ሳይሆን የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር በመልበስ Put on the whole armor of God. የእግዚአብሔር ሁሉንም የዕቃ ጦር መልበስ አለብን። We're not going to read all of Ephesians chapter 6 and verse 10 through 18. ሁሉንም ከ6 ኤፌሶን ሰዎች 6 ከ10 እስከ 20 ምናምን እስከ 28 ድረስ አናነበውም። But when you're reading it, you can find all the different parts of the armor. በደንብ ስታነቡት ከዛ ከ10 ጀምሮ እስከ መጨረሻው
ሁሉንም የእግዚአብሔርን የቃል ጦር ምን You can find scriptures where Jesus is every portion of that armor. በእውነት ይህንን ደግሞ በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልታገኙ ትችላላችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ሁሉንም እንደለበሰ The belt of truth. የእግዚአብሔር belt of truth የእምነት ቀበቶ Jesus is the truth. ኢየሱስ ክርስቶስ እውነት ነው። The breastplate of righteousness. ይሄኛው ደግሞ ምንድነው? በደረቱ ደግሞ righteousness. ጽድቅ በደረቱ ላይ ደግሞ ጽድቅ እንደለበሰ ማየት እንችላለን። Jesus is our righteousness. ኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቃችን ነው። The shoes of the gospel of peace. የእግዚአብሔርን ደግሞ ጫማ የሆነውን ደግሞ the shoes of ምንድነው? The gospel of peace. የእግዚአብሔር ሰላም. Amen. ወንጌል ሰላም. ወንጌል ሰላም. Yes. Jesus is our peace. ኢየሱስ ሰላማችን. He's the Prince of Peace. የሰላም አለቃ ነው. The helmet of salvation. የራስን ቁር ደግሞ መልበስ helmet of salvation. የደህንነታችንን ደግሞ መልበስ. Jesus is our salvation. ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ደህንነታችን ነው. The sword of the Spirit. የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ the sword of the Spirit የሰይፍ የመንፈስ ሰይፍ. Amen. Amen. Manifest self. Yeah. Safe. Jesus is the living word. እግዚአብሔር በእውነት ሕያው መኖሪያችን ነው። We do not put on equipment, we put on Christ. ምንም አይነት የጦር ነገሮችን አንለብስም። የእግዚአብሔርን ቃል ነው። Romans 13. ሮሜ 13. Amen. We put on Christ. ኢየሱስ ክርስቶስን ለብሰዋለን። How many remember reading in the Bible? ምን ያህሎቻችሁ ታስታውሳላችሁ እግዚአብሔርን ቃል? We put off the old man. የአሮጌውን ሰው ማውለቅ. And put on the new man. አዲስን ሰው መልበስ. Amen, which is made after Christ. በክርስቶስ ኢየሱስ የሆነ ከክርስቶስን ከተቀበልን በኋላ we put on Christ. ኢየሱስን እንለብሰዋለን. Amen. That's our armor. ያ ነው የዕቃ ጦር የሚለው. So we can work in the light. We can work in the daytime. በብርሃን ጊዜ በቀን ሰዓት መስራት እንችላለን. We can work while it is day in the armor of God. በእውነት ቀን ሳለን እንሰራለን በእግዚአብሔር ዕቃ ጦር. 14 chapter 13 and verse 14 ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ወደ ሮሜ ሰዎች says, but put ye on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill the lust thereof. Romans chapter 13 and verse 14. Okay. እና በክርክርና በቅናት አይሁን፣ ነገር ግን ጌታን ኢየሱስ ክርስቶስን ልበሱት፣ ምኞቱንም እንዲፈጽም በሥጋ አታስቡ ይላል። When you have on the armor of God, you will not fulfill the lust of the flesh. በእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ስንለብስ የሥጋን ምኞት አንፈጽም. Because that's what's happening. He was tempted with the lust of the flesh when they were questioning over and over and over. በሚጠይቁት ጥያቄ መሰረት ሲጠይቁት ተፈትኖ ነበረ የሥጋን ነገር ለማድረግ ያ ሰው ግን ያንን አላደረገም። When they put fear in his heart and in his family's heart, that put pressure on him. That's called triangulation. በእርግጥም በቤተሰቦቹ ውስጥ ያንን ፍርሃት በሚያስገቡበት ጊዜ ያ የሚባለው triangulation. It's a science philosophy word. Like a triangle, yes. Triangulation ይባላል የሳይንስ ንግግር ነው። ስለዚህ it's a psychological word. Sorry, psychology. Yeah, okay. ሳይንስ አይደለም የሳይኮሎጂ ቋንቋ ነው በእነሱ በቤተሰቦች ውስጥ እንደዛ አይነት. Triangulation is when, say,
if I don't like somebody. ልበልና የማልወደው ሰው ቢኖር And I don't want them around, but I don't want anyone else to like them. I'll go say, hey, look at this person. They said this, they did this, and I'll put pressure on other people to treat them bad. በእርግጥም ልክ ያንን ሰው ስለማልወደው ለዚህ ሰው መጥቼ እንዲህ ነው ይሄ ሰው እንደዚህ ያደረገ እንደዚህ ያደዛ ልክ እንደዛ ማለት ነው። When you're a Christian, that's going to happen to you at the job. ክርስቲያን ስትሆኑ በስራ ቦታችሁ እንደዚህ አይነት ነገር ይፈጠራል። When you're a Christian, that's going to happen to you sometimes in your family. አንዳንድ ጊዜ በቤተሰቦቻችሁ መካከልም ይፈጠራል። The devil's triangulating your family, but the devil's triangulating your work peers, your friends. Everybody seems to be against you sometimes. አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከናንተ ተቃራኒ እንዲሆኑ እንዲነሱባችሁ የሚያረግ ነገር እንዲፈጠር ያደርጋል። Amen. And that's tempting you to fulfill the lust of the flesh, to live and say, oh, you know what, I'm not a Christian. Yeah, Jesus didn't really save me. It was just discipline. በእውነት ትፈተናላችሁ። እኔ ክርስቲያን አይደለሁም አው በቃ ይሄ ዲሲፕሊን ነው ምናምን ልትሉ ታዳርጋችኋል። The cessationists are going to tell you God doesn't do that anymore, and so that couldn't have been God. You're crazy, and that's putting fear in you because they want everybody to think, oh, look at this crazy person. He thinks God really did something. በእርግጥም አንዳንድ ሰንሴሽኒስት የሚባሉት ሰዎች ደግሞ ይሄ ሰው እኮ እብድ ነው ዝም ብሎ ነው እንደዚህ የሚለው ይሏል። You got to stand in the armor of God and say, no, God really does stuff. The scripture says Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. He still does miracles. He did a miracle in my life, and I'm not giving it up. በእርግጥም ኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ድረስ ታምራት ያደርጋል። በኔ ህይወት አድርጓል። ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ብላችሁ መናገር አለባችሁ። Galatians chapter 3 and verse 27. ወደ ገላትያ ሰዎች 3:3 Yes. All right. For as many of you as have been baptized into Christ have put on Christ. Amen. Amen. Now that baptism could either be the baptism of water or the baptism of the Holy Ghost. Excuse me, where is it? Sorry. Galatians 3 and 27. Okay. 3:27 ላይ ነው የሚገኘው። ለኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነበዋለሁ። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስ ለብሳችኋልና ይላል። ሃሌሉያ። Amen. So, yes, that the baptism of water isn't great enough because you can't look back and say, oh, you know what, I was dunked in water and yes, I'm changed, because the water changed me, or God, sometimes God does change people when they come up out of the water. But the water baptism is not enough. You need the Holy Ghost baptism. I believe 100% that's what this scripture is talking about. Yeah. በእርግጥም የሚያወራው የውሃ ጥምቀት ብቻ አይደለም። ውሃ ጥምቀትን እየናቅን ሳይሆን ውሃ ውስጥ ገብተው ሰዎች ሲወጡ በዛ በጥምቀት ውስጥ የሚሆን ነገር አለ። ይሄ የሚያወራው ከዛ የበለጠ ነገር ነው። In fact, the baptism of water is supposed to be a witness that you already have the baptism of the Holy Ghost. በእርግጥም መሆን ያለበት የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት እንዳላችሁ የሚያሳይ መሆን ያለበት። Many people got filled with the Holy Ghost before they got baptized in water, and then they got baptized in water afterwards. ብዙ ሰዎች በውሃ ጥምቀት ሳይጠመቁ በመንፈስ ቅዱስ ሊጠመቁ እንደሚችሉ እናውቃለን። And so in a sense you could say that's what happened to this man. He got the miracle as he washed in the water, but that's not even if there's lots of them. What about blind Bartimaeus then? Okay. Oh, we got you, Pastor Jesse. No, you didn't. Blind Bartimaeus. Okay. Amen. There's others. Yeah. There's plenty. David, amen. He already had an experience with God with the lion. He already had experience with God with the bear. So when he got to go faces Goliath and he needs to get baptized in water, amen, he already could say, God this, God that, God did it. Amen. Amen. He had
the work of God already in his life before, amen, the fight. በእርግጥም የእግዚአብሔር ስራ በዳዊት ሕይወት ውስጥ ቀድሞ ነበረ ከጎልያድ ጋር ሳይዋጋ በፊትም ስለዚህ በእውነት ያ ሰው አይነ ስውር የነበረውም ደግሞ እንደዚሁ ምንም አይነት የውሃ ጥምቀት ወስዶ አይደለም ታምራት ነው መጀመሪያ የሆነው ስለዚህ ሁሌ እንደዛ ነው ማለት አይደለም 1 Samuel chapter ወደ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ 16 16 and verse 13 13 16 and verse 13. Okay. Says here, then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren, and the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. Hallelujah. ሳሙኤልም የዘይቱን ቀንድ ወስዶ በወንድሞቹ መካከል ቀባው የእግዚአብሔር መንፈስ ከዚያ ቀን ጀምሮ በዳዊት ላይ በኃይል መጣ ሳሙኤልም ተነስቶ ወደ አርማቴ ሄደ When did David defeat the lion and the bear? Was it after or before he got anointed with the oil? We don't know. But in the context of what I just preached, he could have defeated the lion and the bear before he was anointed with the oil. በእርግጥ መች ነው የተለያየ ከዴር የተለያዩ አንበሳ የተለያየ ሲያሸንፍ የነበረው ከተቀባ በኋላ ነው ወይስ በፊት ነው ስለዚህ ይሄንን ነገር አሁን እንዳነበብ ነው ከዛ በፊት እንደሆነ ነው የምናምነው Amen. Amen. And then he got filled with the Spirit of God and then amen so he already had the Spirit before. Amen. ከዛ በፊትም የእግዚአብሔር መንፈስ በእርሱ ላይ ነበረ God was already working with him before. እግዚአብሔር በከሱ ጋር ሲሰራ ነበር ከዚህ ከመቀባቱ በዘይት በፊት Amen. በሳሙኤል Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን So here David had the Spirit of God before he faced Goliath, before and Saul and them did not give it to him. Saul, the tradition, Saul's armor. This is David's armor right here. This was it, the anointing. በእርግጥም በእውነት ቀድሞ ነበረ የተቀባው ሳኦል ያንን የተለያየ የጦር ዕቃዎችን ከመስጠቱ በፊት እግዚአብሔር ይመስገን Amen. So David had tested something far greater, the living God. በእውነት ዳዊት ከዛ ያለፈ ነገር ነው የተለማመደው Amen. Amen. Jonathan and his armor bearer. በእውነት ዮናታንና what is it? Jonathan and his armor bearer carrier. Okay, የሚሸከመው 1 Samuel chapter 14 and verse 6. 14:6 ላይ እንሄዳለን አንድ መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ Praise God. እግዚአብሔር ይመስገን He says, and Jonathan said to the young man that bare his armor, come and let us go over unto the garrison of these uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few. Only 6, right? Yes, only 6. መጽሐፈ ሳሙኤል ቀዳማዊ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ዮናታንም ጋሻ ጃግሬውና ወደ እነዚህ The word so funny. ቆላፋን ጭፍራ እንለፍ በብዙ ወይም በጥቂት ማዳን እግዚአብሔር አያስቸግረውምና ምናልባት እግዚአብሔር ይሰራልን ይሆናል አለው So here Jonathan also had to face a whole garrison of the Philistines with just him and his armor bearer, just 2 people. በእርግጥም ዮናታንም ደግሞ እና ጋሻ ጃግሬውም እንደዚህም እንደ የፍልስጤማውያንን ነገር 2 ሰዎች ሆነው እንደዚህ እንደ ተጋፈጡ ማየት እንችላለን This was actually done at night time.
But because he done it in faith and according to the power of God, in the spirit, it was day, it was bright as all get out. It was high 12 noon. በእርግጥም በእግዚአብሔር ኃይል ያ በእውነት ቀን ነው የሚመስለው የእግዚአብሔር ኃይል በዛ ስላለ 2 parables and we're closing. ሁለት ምሳሌዎች ከዛ እንጨርሳለን The parable that deliberately leave the 2 parables that deliberately leave out God. በእውነት ሁለት ምሳሌዎች የተገለጹት deliberately, like on purposely. You might say, well, why would the scripture purposely leave out God? I'm going to show you why. Luke chapter 14 and 28. ሉቃስ 14:28 ላይ እንሄዳለን Okay. It says, for which of you intending to build a tower sitteth not down first and counteth the cost, whether he have sufficient to finish it? Okay. That's one of the parables. I'm not going to read all of this. Well, yes, we'll just read all of it. It was 28 to 33. It's only a few scriptures. Okay. For which, so 29, lest happily, after he hath laid the foundation and is not able to finish it, all that behold it begin to mock him, saying, this man began to build and was not able to finish. Or, what king going to make war against another king sitteth not down first and consulteth whether he be able with 10,000 to meet him that cometh against him with 20,000. Amen. Or else, while the other is yet a great while off, he sendeth an ambassage and desireth conditions of peace. So likewise, whosoever he of you that forsaketh not all that he hath, he cannot be my disciple. Amen. I understand. Amen. All right. Lucas Wengil 14:28 እስከ 33 እናነባለን. When you let me read it. Oh, sorry. Forgive me. ከእናንተ ግን በሊሰራ የሚወድ ለመደምደሚያ የሚያበቃ ያለው እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ ከሳራውን የማይቆጥር ማን ነው? ያለዚያ መሰረቱን ቢመሰርት ሊደመድሞ ቢያቅተው ያዩ ሁሉ የሰው ሊሰራ ጀምሮ ሊደመድሞ አቃተው ብሎ ሊዘብቱበት ይጀምራሉ። ወይም ሌላውን ንጉስ በጦርነት ሊጋጠም የሚሄድ ከሁለት እጥፍ ጋር የሚመጣበትን በአንድ እልፍ ሊገናኝ የሚችል እንደሆነ አስቀድሞ ተቀምጦ የማያስብ ንጉስ ማን ነው? ባይሆንስ ሌላው ገና ሩቅ ሳለ መልእክተኞችን ልኮ እርቅ ይለምናል። Amen. And so, what was deliberately left out of the tower parable በእውነት የተገለጸው የግንቡ ምሳሌ ነው። Was the scripture that says unless God builds the house, they that labor in vain. የእግዚአብሔር ቃል በሌላ ቦታ በመዝሙር ሲናገር ሰራተኞች እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰራተኞች በከንቱ ይደክማሉ። እግዚአብሔር ያለ ይቀጥላል። In human reasoning, you might not ever build a house, or you're going to build the wrong house in the wrong place, and you're not going to have enough, or whatever. በሰው እይታ በሰው ሁኔታ ልትሰሩ የምትችሉት ነገር የለም። እግዚአብሔር የሚሰራው ያው And then if you look at the parable with the kings who meet together for war. እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ንጉስ ደግሞ የሚናገረው ነገር አለ። The one only has 10,000. He's considering, how can I beat that one with 20,000?
በእውነት 10 ያለው እንዴት ነው 20ውን የማሸንፈው ብሎ የሚያስብ ነገር ነው የሚያወራው Oh yes, and so the scripture was deliberately left out, amen, to let the Lord fight your battles. በእውነት እንደዛ ብሎ ነው የሚያቆመው ምክንያቱም እግዚአብሔር ውጊያችሁ እዚህ ይዋጋል አሜን Or amen. The scripture was definitely left out. Amen. Because you have to think about it. What about God when you hear these parables? እዚህ ጋር ስታነቡ ምሳሌውን እግዚአብሔርስ የምትሉት ነገር ሊኖር ይችላል Amen. Amen. Okay, so if you let human reasoning just stop you from working in the light with the armor of God, or you don't have the armor of God on them. በእውነት ሰዎች የተለያየ ምክንያት ቢያመጡ የእግዚአብሔር ቃጦር ከሌላችሁ ብለው እንደዛ ቢሉ Human reasoning will always tell you, I'm not enough, I'm too small, I'm not big enough, I'm not great enough, I'm not smart enough. በእውነት የሰው ምክንያት የሚነግራችሁ በቂ አይደለም እኔ ጎበዝ አይደለም ጠንካራ አይደለም የተለያየ ምክንያት Human reasoning will always cause you to doubt and fear and shut you down. የሰው ምክንያት የሰው ነገር የሚነግራችሁ ፍርሃትን የተለያየ ነገር ነው Human reasoning would force you into 40 years of Bible seminary for preparation when you're already ready to start working as soon as you got the armor of God, the Holy Ghost. በእርግጥም የሰዎች ምክንያት የሚደረድረው ምንድነው በቂ አይደለም 14 ዓመት ትምህርት ቤት ወይም ደግሞ ቴዎሎጂ ትምህርት ቤት ካልገባ የተለያየ ነገሮች ነው የሰዎች ምክንያት የሚያመጣው The now mentality in the New Testament. ያሁን አረዳድ በአዲሱ ኪዳን በአዲሱ ትርጉም ላይ Clothed in Christ sent today. በእውነት የክርስቶስን ልብስ መልበስ መላክ ዛሬ ነው The day you are born again or filled with the Holy Ghost, you are sent today. You can be sent today. በእውነት በመንፈስ ቅዱስ ከተጠመቃችሁበት ቀን ጀምሮ You can have on the whole armor of God today. በእውነት ከተሞላችሁ ጀምሮ በእርግጥም ተልካችኋል የእግዚአብሔርን ቃጦር ለብሳችሁ Jesus' immediate declaration. የክርስቶስ ወዲያውኑ ወረዘ declaration. proclamation, declaration, saying, መናገር ማወጅ The Spirit of the Lord is upon me. Today, this scripture is fulfilled in your hearing. በእውነት ዛሬ ተፈጽሟል የእግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው በሚለው That's Luke chapter 4 and verse 18. ያ ደግሞ ሉቃስ 4:18 ላይ ነው Jesus did not need human approval when it was his turn or his time. When God anointed him, he went in the power of God. ጊዜው ሲደርስ በመንፈስ ቅዱስ ተጠመቀ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዛ ደግሞ የእግዚአብሔርን ስራ ሲሰራ ነበር ስለዚህ በእውነት excuse me can you say it again which part what did you already say Jesus after he baptized with the Holy Spirit. Amen. He went in the power of God. በእግዚአብሔር ኃይል ነው የወጣው ወዲያውኑ He started preaching, he started teaching, he started doing good works. የእግዚአብሔርን ስራ ሲሰራ ቀጠለ ሲሰራ ነው የነበረው He started working in the day while he still had life left. በእውነት በነበረው ጊዜ ያንን ነገር ነበር ያደረገው He knew the night would come when he would have no more opportunity to do any more in this world. በእውነት ያቅ ነበር ከዛ በኋላ ጊዜ እንደሌለው ስለዚህ ጊዜውን አውቆ እንደዛ ነው So from the time he got filled with the Holy Ghost, from that day forward, he started working to do as much as he could. ኢየሱስ ክርስቶስ የሚችለውን ሁሉ በመንፈስ ከተጠመቀ ጀምሮ ሲያደርግ ነበር ስለዚህ Amen. That's what we got to do. ነገር አይደለም ይጠበቅ And that's what we got to do. እኛም እንደዚህ ማድረግ ነው ያለብን Amen. አሜን Praise God. አሜን All right, we're going to wrap it up. We're going to close. This is an altar call. ይሄ የደህንነት ጥሪ ነው እዚህ ላይ ነው የምናቆመው እዚህ ላይ ነው የምናጠቃልለው ሃሌሉያ Amen. God's call. እግዚአብሔር ጥሪ Abandon human armor.
የሰውን የቃጦር መተው መጣ Start running in divine armor. የእግዚአብሔርን divine armor, right? God's armor. የእግዚአብሔርን የመለኮታዊ ልብስ መልበስ. Run the race. ሩጫውን መሮጥ. Fight the good fight. የእግዚአብሔርን ጦርነት መዋጋት. Work while it is day. ቀን ሳለ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት. Amen. Amen. Hey, praise God. እግዚአብሔር. Oh yes, train while you fight. በእውነት መታጠቅ ወይም ደግሞ መሰልጠን ቀን ሳለ. Yes, we pray, we fast, we study. ልክ ነው. እንጸልያለን, እንጾማለን, እነዚህ ሁሉ ነገር እናደርጋለን. Be disciple. የእግዚአብሔር ደቀ መዝሙር. But do it on the battlefield. በውጊያው ቦታ ላይ እናድርገው. Not in the bunker. እንደ ባንከር. Like not in this the bunker, hiding in the bunker from the bullets, away from the war. በእውነት በዋሽ በመደበቅ አይደለም. በእውነት the bomb shelter. በዛ ቦታ በመደንተን በማለት When you're sitting in a bomb shelter, there's nothing you can do. The enemy's too big, it's too powerful. You just sit in the bomb shelter, wait till the bomb's finished. Okay, በዛ ስራ አይደለም, በቦምብ ስራ አይደለም, ግን በእውነት በዛ ቦታ ላይ. David trained against lions while tending sheep. በእውነት ዳዊት ታጥቆ ነበረ በአንበሳ ጋር በሚዋጋ. He didn't wait till he felt ready to go face a giant. በእርግጥም እስከ giant ወይም ትልቁ የተባለውን ፍልስጤማውያን እስከሚዋጋ ድረስ አልጠበቀም. ቀድሞ የተዘጋጀ. God qualifies the call. እግዚአብሔር God qualifies አብቅቶታል. the call. አብቅቶታል ለጠሩ. Those that are called. የተጠሩትን. The world will call you a novice. የእግዚአብሔር ሰዎች novice, I don't know. Beginner, amateur. ሰዎች የተለያየ ስም ሊሰጣችሁ ይችላሉ. አልበሰላችሁም ይላሉ. God calls you clothed, anointed, and sent. እግዚአብሔር ግን ተቀብታችኋል, ተልካችኋል ነው የሚለው. Amen. So let's go ahead. This is an altar call. የደህንነት ጥሪ ነው. Have you been sitting too long in human reasoning? በሰዎች ምክንያት የተለያየ ተቀምጣችኋል. Jesus is calling you today to be saved. ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠራችኋል እንድትድኑ. Human reasoning will stop you from starting your ministry. የሰዎች ምክንያት በእውነት አገልግሎታችሁ እንዳትቀጥሉ እንዳትከፍቱ ሊያደርጋችሁ ይችላል. Fear will shut you down. ፍርሃት የተለያየ እንድትዘግታችሁ እንድትቀመጡ አድርጓችሁ ሊሆን But ይችላል. today you can give Jesus your heart. ለኢየሱስ ክርስቶስ ልባችሁ ልትሰጡ ትችላላችሁ. You give Jesus your heart and you fall in love with Jesus. ለእግዚአብሔር ልባችሁ ልትሰጡ ትችላላችሁ. በእግዚአብሔር ፍቅር And your perfect love will cast out all that fear. ፍጹም ፍቅር ፍርሃትን አስወግዶ እንደሚጥል ይናገራል. Your love will be made perfect when you're filled with the Holy Ghost today. በእውነት በመንፈስ ቅዱስ ስትጠመቁ በእውነት ያ ደግሞ ፍርሃት Your love will be perfected when you are born again today. በእውነት በመንፈስ ቅዱስ ስትጠመቁ ያንን ደግሞ ፍርሃታችሁ ደግሞ ፍጹም የሚያደርግ. Believe the word of God that I read to you today. ያነበብኩላችሁን የእግዚአብሔርን ቃል ዛሬ አንብቧል. Believe in Jesus Christ that I'm witnessing to you today. ዛሬ ምስክር የሚሆንላችሁን የእግዚአብሔርን ቃል. I'm a witness. This happened to me. I was transformed by the power of God. በእግዚአብሔር ተለውጫለሁ. ስለዚህ እኔ ሕያው ምስክር ነኝ. It didn't take me 40, 50 years. It was one night in one prayer meeting. The power of God came down. አንድ ቀን ነው በቃ ያ ነገር ለውጥ በሕይወቴ ሆነው ምንም የፈጀብኝ ጊዜ ነው. I pray right now in the name of Jesus and the power of God fall on you. ያለው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ላይ That you be saved. ዛሬ ጃኑ በኢየሱስ ስም. In Jesus' name. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም. By the Holy Spirit. በመንፈስ ቅዱስ. I pray that you are anointed.
anointed. ተቀብታችኋል። I pray that you receive grace ጸጋ ተቀበሉ in the name of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ That you're delivered from demons. ከሰይጣን እስራት ነፃ አውጡ። That you receive the power of God. የእግዚአብሔርን ኃይል ተቀበሉ። That you're delivered from the power of Satan. ከሰይጣን እስራት ነፃ አውጡ That በኢየሱስ your open eyes will now see everything spiritual. ዛሬ አይናችሁ ይከፈት በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔርን ነገር እዩ In Jesus' name. በኢየሱስ Hallelujah. ሃሌሉያ Now take some time and pray and confess your sins to Jesus. አሁን ጊዜ ወስዳችሁ ኃጢአታችሁን ተናዘዙ በእግዚአብሔር ፊት Confess your sins to Jesus. Tell Jesus, I am a sinner. I sinned. I'm wrong. ኃጢአት ሰርቻለሁ ብላችሁ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ ግቡ Please forgive me of my sins. ኃጢአቴን እባክህ ይቅር በለኝ በላችሁ በሉ Seek the Lord. Try to get a hold of him. Get a hold of him. እግዚአብሔርን ያዙት በቃ Amen. Take some time. ጊዜ ውሰዱና ጸልዩ Even after this video ends, keep praying if you need to. Seek the Lord while he may be found. He can be found. በእውነት ይገኝላችኋል በእውነት ስለዚህ ከዚህ ቪዲዮ ሲያልቅ እንኳን ንስሐ መግባት ትችላላችሁ He will endue you with power from on high, and you'll become a witness. You'll start preaching. You'll start witnessing. You're going to tell everybody, I've been changed. I've been saved. I'm a new creature. I'm a born-again Christian. How many love that title? I'm a born-again Christian. Amen. ማናኖቻችሁ ትወዳላችሁ ዳግመኛ ተወልጃለሁ ድኛለሁ እያላችሁ ለሰው ሁሉ ከዛ በኋላ ትናገራላችሁ ሃሌሉያ In some countries, if you say I'm a Christian, it's not the same as if you say I'm born again. በእውነት አንዳንድ ሀገር በእውነት ክርስቲያን ነኝ ስትሉ ይለያል በእውነት ዳግመኛ ተወልጃለሁ ግን ይለያል But it's something that the Spirit bears witness when you say I'm born again. መንፈስ ይመሰክርላችኋል ዳግመኛ ተወልጃለሁ ስትሉ Amen. Born again is not just religion. It's not just religious. Something happens. በእውነት ዳግመኛ መወለድ ስትሉ ሃይማኖት ብቻ አይደለም የሆነ ነገር ይሆናል Born again didn't take 40 years of preparation. It was instant. በእውነት ዳግመኛ መወለድ የሚለው ነገር 14 ዓመት በመጽሐፍ ቅዱስ ቤት መቆየት አይጠይቅም Amen. መንፈስ ነው Praise God. Apostle Lorette's going to sing a song. Take a few minutes to pray, and then we're going to close. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Jesus በቂያችን ነው ሃሌሉያ I have decided to follow Jesus ወስኛለሁ ኢየሱስን ልከተል ወደኋላ አልልም ሃሌሉያ ክርስቶስ በቂያችን ነው አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አምላካችን መድኃኒታችን በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም እናመሰግንሃለን ስለነበረን ፕሮግራም ጌታዊ ፕሮግራም ብቻ ሳይሆን ስለመንፈስ መገኘት ስም ይባረክ አብረውን ፕሮግራም ሲካፈሉ የነበሩትን አብረውን የነበሩትን ሰዎች ሁሉ ባርካቸው ያዳኑ ይዳኑ በዛሬው ዕለት የመዳን ቀን ዛሬ ነው አሁን ነው የሚለው ቃል በኢየሱስ መዳን ዛሬ ለእህቶቼ ለወንድሞቼ እንዲሆን ጌታ ኢየሱስ በቃል ላይ መዳን ዛሬ ባንተ ቤት ሆኗል እንደሚል በኢየሱስ መዳን ለነሱ ቤት እንዲሆን ጸልያለሁ ማንኛውም ወደ ኋላ የሚጎትት መንፈስ በስም ኃይል ይቃጠል በኢየሱስ እግዚአብሔር ወደፊት ጌታ ሆይ እንዲሄዱ ጸልያለሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ቀሪው ቀናችንን ባርክ በኢየሱስ ስም አሜን Heavenly Father we thank you for this day thank you for our program today our service Father God, we pray for anyone who comes to Jesus today. In Jesus' name, they don't have to hold back.
Lord Jesus, help them to press on. Lord Jesus, please help them, Holy Spirit. Help them, baptize them with your Holy Spirit, Father. Lord Jesus, Father, we love you so much. Bless the rest of our day. Yes. We are against of any revenge spirit. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Amen. Tuesday night Bible study at 6 p.m. East African time. ማክሰኞ ዕለት በ12 በሰዓት በአፍሪካ ወይም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ሰዓት አቆጣጠር ላይ ለመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ነው የምንገናኘው። God bless you. See you later. ተባረኩ። እንወዳችኋለን።